Tsatsi la ka ne le monate nyane mara he ya sena la moseaga a ke re ke ne ntse ke le sekolong doko jwale ha o finyana he ntwa tsa ka di hantle be ke tlang jwale ke ya graduate jwale le sekolo ya o etsa bo doctor ya ke ga ke se tlole ke doctor le le daicha ke la toba doctor tebo bua mphe thata o batla ba doctor le ya title tsena nna tšhelete tsa o jetse sephiri ahora se a nna title nna tšhelete title ke le bitsa fe nna tšhelete university ya KZN ke la mpitsa ba re ntate re kopa tlo ona ra ka re tswa ngwana ka tswa ona le mo itshuletse ra tswa mona ke bona ga nna tšhelete ntse ore na batho ba mpitsa doctor kapa ba mpitsa nofi kapa e ka le mo pastor bo sena tšhelete le bo prophet ke bathata fela bo fela ga bomme ba rata bo doctor le bo di ba ruti tse bona tšhelete mo ore ba ratang ba rata ba ruti bomme ba rata ba ruti ba rata ntho ya gore re bua ntho tse kgolo fela ba re be ka pika sutse tse benyana ba rata ntho fela a re be ka pele mane re bua ntho tse ba batlang go di utlwa ka nnete ke utlwile botho ba ntho tsa tebisa bomme ba rata ba ruti ba rata bo di doctor bo di prophet ba kre ba mme ba rata motho a nang le phawanyana ba rata matla ba rata mo matla a leng teng ba rata matla e seng gore o na le ntho e bitire ba tla tshwasang yo ka re ntse re sokola tšhelete ya dikamelo tswa le ikemba tse re tlo išara jwang le bona a ba batla ba itshepitse dikamelo gore tlo ba betša bona o tsetsa go ile a bona mogodimo o na dibala ditene ranta kae ka sa di kopa ka le taba di bisa mmane ke la bona so batlo lo di tšhintšha so kena hohle bola re ke go ba le le re planta tse fast isa di 500 ana nna ka le gale ke la le kereke ya ka ke la misetse ko ke tšheta ke hole ka kereke ya ka nno ke la misetse ko ena nna go etse te bo ke le mo ntho ya hao wa go tla dibala di tsere ga di 500 no tsa mo le ka lwana tsa ba ikutlwela a te bo ka re go discourage ka nnete tsa mo ikutlwela bana mplela wena ke bone mogodimo mara nteng ka go taletsa mo be le checkers okay o be le plastic checkers mo ke tla kgona go kenya ya gela mo e fate le fito ke rata tabane a letsa tsibiso ba tsana le monelo a rona yentse 72 rand 54 cent ke kopa ale 72 rand e balwa nako e telela re jere ke bo di 5 rand bo di 2 rand bo le bile ba ba e bala ba dutse hey ya le bona bona ba go tpetse ke dina tse nyane le mona tsa motala ke re ke tse motala yo a ka be ke le gale no a tsa motala bona jwalo no hey la bala o tla bala di 5 rand o sukule ka dipika o ke ntse thaponyane go tshwanya le hana la o tlolo sontsa o rera ko be o vumantse bua tse pika ra tata ya le Twitter a o rera bua Jesus te ba re tse sho re tse ya marato le manyana Hi yo hi sho ya no a re tla fihla doc mo lente le be ditse mabedi doc re mama di dumelang e sentse ke le teng le tswa re ipuela ka manyalo le ka di relationship re teng mona ke live TikTok ke live Facebook on TikTok ka ke Dr November ka Pastor November and then Facebook
yona ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life ho tsona di le pedi. Dr. Novibeke fitile re ne re bua ka moaparo. O no re thusa ka tsela eo moaparo ka senyang dikamano haholo re shebile dihlakore la bomme. O kana be ke fitile ne re bua ka bomme. Re bua ka bomme bo re tshepisa hore ka jeno re tla shebana jwalo le moaparo ka dihlakore la bontate. But ke tsebe na ona le anything before re ya mono e leng go o tla batla re fete ho yona e leng hore o nontse o ithuisa kapa o e bone. No, what's one na ntho ntse tsa manyalo le di relationship terms. Before to bua ka moaparo ne I think ntho ke na hana about ya ba ke sa re kile ka bua le ka bana bua le ntate moruti se ka ba le wa se kai a tsa opona ke re wa bona when wena le mosadi wa hao a kre ha re qale ka dintho tse re di aparang ntho tsohle tse re di apereng di na le pattern batho ba di rukileng ba qadile ka ho etsa pattern ba ruka ho ya ka pattern ne so ka mantso motho wa designer a iketsetse pattern ya ntho e batlang ntho ke nahana ngwe batho ba tshwantse ba itsebe e ke kopa fela ho share fela ka yona it's very important to have a pattern ya lenyalo la hao sure pattern sure okay le dule fatshe le be le pattern ba tso pattern e tletsang e tletsa le skela sebetsana le di issues tse unnecessary okay e tletsa le skela dinana le di problems tse unnecessary because both of you le a tseba hore le batla eng le batla ntho jwang le batla e ya kae ho etsa sure I'm telling you tebo yo batho ba na pattern ya manyalo a bona le di relationship that is why batho ba nyalane fela ba na pattern and emule we get ntho ya batla but if ba ka dula fatshe la ba le pattern ya lenyalo la dula fatshe baby lenyalo lena here is our dintho tse re batlang ho di etsa ha re bika ditoro ha re bika digolo tsa lona re bua ka dintho tseo e leng dintho tse leng tsa lona both of you e leng ntho tsa lona le babedi let's say le a bua priority lenyalo lena ke happiness ke spending time together traveling together in ne so that emong whatever you a etsang a follow a pattern ya lona I want to work e deep jang doc ha o bua ka pattern bo bua ka hore re lenyalo le leng tlamile le be le pattern ke nana pattern hore na e bohlokwa jwa motho ga go ka that is what ka se gonetse next o iqetile a o iqetile ke o latile deep doc o latile deep ha ho batho ba roka ba go no etsa le tonke le pattern so ba need that pattern because pattern ke yone fana ka direction or ho batlala ntho e jwang sure we don't have that manyalo a rona ha rena pattern fela re nyalane fela and then ha re qetile jole ho thiba hobane e mong le mo iketsa ntho e batla mo ho thiba ho kopane batho ba bedi ba fapaneng ba etsang dintho tse fapaneng because there is no pattern in this marriage ha ona pattern that makes sense what's about bona kore ba mamedi ka renka nkabe ba ka nkutlo wa tseba rona tips re nthere re supileng re tlokile batho ba ka re thusang ka manyalo and that is why today le hontsona le batho ba sa itsotelleng ka o mamela show yena because na batho ba sa tsoteleng o mamela show yena ena ba tse bohlokwa ba show yena because that ha una ntho kotsi tebo every driver before a driver koloi o ithutile drive before ka kena ka ra koloi o ithutile o drive now come on man lenyalo is like a car rona re kena sense drive ka ra koloi ena lenyalo and ha una motho ya ke se mo sheba batho bohle ba kene ka ra koloi motho ba re a ba tsantsa ba tla drive ka ofela ba entse di accident ba tutsi ka koloi ba entseng because most of us most ya batho ba tshwanela hore ba ye ba lo ithuta ba ruto go gana is either we are driving school kapona o ba le motho o ruta but there must be somebody o rutang koloi hore we drive so rona re etsang ka ramanyalo a rona le di relationship re kena fela ka ramanyalo so bilo ke ntse o sona le di passenger mpotse passenger ke boma passenger ke mosadi le bana ba se le ntse bana o kena ka ra lenyalo sona le bana sona ene motho a tlo kena ka ra koloi ena ya lenyalo ha tsebe nix ha re tsebe nix that is re ntse diphoso that is why re ntse diphoso tse ngata bana le mosadi bana no tseba go gana bana no tseba go gana ka no go tse di bile wena le mosadi ona se bile le tseka steering se yona koloi ena lenyalo le no ba tlo drive jale le tseka steering ba bang he manyalo nga mangata o driver e basadi
re faith ka baka la hore ntho ena ya lenyalo re kenetse fela yona re le tluletse re sa tsebeng. I'm telling you. So re le ba modimo ka this platform eo le ba matolo le ba rona beta ba re fileng yona re ke re ne re share le di experiences tsa rona le di hobane ke a dumela hore hona le batho ba bedi ba bararo ba thusalang ba align manyalo a bona. Now ha re tlantabeng ya di phahlo le motilo e wela under pattern. Dintho tsene di wela under pattern. Pattern ya lona. Sure. It went under pattern because now because tebo I ba re tseba re priority rona ke happiness. Priority rona ka ra lenyalo lena ke happiness ke fun ke spending time together. Emong le emong o na le responsibility ya o avoid ntho e tlo affectang happiness ya lona. And tsona ntho tsena tsa body phahlo ke dintho tse o le kana di avoida. But one ho sena pattern, listen plan o le batho ke intel batho mpela ka ra lenyalo lena le o tlo strike le motho bane yana batla tina moswayo o short. And hore na ntho e etsang it tlo affecta lenyalo, it tlo affecta happiness yane ha because ha se ntho le discuss le ha se ntho le bileng ka yona ha se ntho and that is all tshwanela pattern ya ngolwa ba tshwantse ba ngole le ngole fatshe manje or baby from today re batla target ya rona ke happiness ke ing. So each and everything eto runang happiness ya rona re avoid everything. By doing that how to mpa responsibility ya sebetsana lo wena how ke tlo fa responsibility ya sebetsana le nna. I don't make it a sense. Le di phahlo tsena nka be re sa distrike nka be re sa dilwaneng because wa lwanwa tsatsena ho lwanela eng hobane ye mong le mo batla etsa ntho e suitang yona not a suitang marriage. That is another thing e re nang le bothata ba yona. Most of the time re etsa dintho tseo di suitang rona e etsang wena o be happy. E etsang only wena o be happy. So le ntho tsena tsa body phahlo nka be batho ba sa dilwaneng because sona ka nnete it's a problem ka ramanyana mangana. It's a problem serious. And wa bona hona jole re tlo bua ka bontate ha se ngata bontate ke few bontate ba na le bothata ba o tina ka tsela seng right ba few bontate ba na le ba o sokodisang ke ntho ena gore fela o tla fumana ntate teenage molamona o itroile ke bothata ba molamone kwa no robetse le phako mo re sa tsebile wa sebetsa ka pa o sebetsa ha rona ke ena e mo yena ha ona mokena before ke kena di patong wena before ke kena di patong ke batla o re thuse pele ka hore because ntwe e buang ya a ke soka ke utlwa motho a hlalosa ntwe na ka tsela e tshwanang le we hlalositseng ka teng ka o bua ka pattern kore utlwa ndubile ka tsela ke bona African ke bohlokwa ho ntwe ke batlang o e botsa ke hore re qala neng o etsa pattern ena because if ever re tlo phedisana nna le wena ene o re ho rona doko re pattern e re thusa hore re tsebe hore na mang o sebetsana le eng ke sebetsana le eng le hore na re protecta jwang dintho tse re buileng ka tsona pattern then o tlamehile ho be le mo re qalang ka yona re qala ka yona neng ha re se re kopane re se re nyalane pele re nyalana kapa re qala ka yona neng pattern hantle ho ya ka molao ne tshwantse be e qala pele le nyalana ho ya ka molao o tshwantse e qale before le nyalana le tsebo le kenya ka rantho jwang and both of you ha le ke la bua pele le kena ka ra lenyalo ka montsomang e gotla ka back to tabenyana hore re a ke tlo sebetsana le wena because o kena ka rantho e tseba re dumelana ka hore re tlo etsa so le le wena ha o tlo sebetsana le nna because re dumelana nna le wena hore re tlo etsa so e qala mo ba ka bo madimabe because sona le batho ba ba tla thola hore ba se ba kene ka ramanyana le di relationship le ka gona o yetsa in a relationship mjolong le ka gona o yetsa and if ba ka master mjolong that mjolo ka fetwa lenyalo o ka ya leveleng ya lenyalo e ka ya leveleng ya lenyalo because one of the things etsa gore betsa tsinena batho ba sokola nyalana ke hore
ke sokola o thola mosadi ke mmatlang ho wena girlfriend ya re ntse re le relationship ke na le mosadi ke mmatlang but now ka bo madimabe I'm stuck ka girlfriend ya hana ngoba mosadi eo ke mmatlang le wena is a girlfriend ya ka o stuckile ka boyfriend but o batla husband mara ha o kgone thola husband o nna that's when o qeteletsong o stuckile ka this boyfriend friend now if bana ba ka pastor because pattern ke e align ntho lenyalo la lona e align I mean relationship ya lona e sa mo le batlang teng then number 2 akapa number 3 le gona o yetsa le ntho le lenyalo hore na se le lwane ha ka ise le qabane ha ka ise letsa le gona le o dulela fatshe baby se re lwane and then re bone din a re shebe ke dintho tse re lwantshitse re qabanetse 1 2 3 4 5 6 ya di bua ha le qetile then from now let's agreement ya hore baby from now motho ka ha re ke re peletse ke o bona there was this lady ne ke mo rata haholo ene ke utlwana le but ne re dula re qabana fela ke ro yana a go nke ka la ne le 3 months ka pa ne le 3 weeks ka sa opela but sa re ene le kgwedi ke re kgwedi ke ra go fastele o nkarabisa sure a go fastele fela o nkwa ke maikutlo emotional go ba di emotional a go from today a go o faste ra be re be date o ha sa hlola laula ke maikutlo o fastile tabe ya lona ke maikutlo tabza what's ba ke ne ke hopotse ke na re dutse restauranteng ke maketse re wa ile happy akana ke hopotse ke na re dutse restauranteng ha re wa tsotsa tsile re ke tla ka la ntho that is so good le restauranteng ke ne ke re tloblela ke re jwale fasting ke iqeta bohlala e break ka o khoma le ruik but ntse ke batla o tlo yona that thing in her sebeletse ha nyane kgweding yena tsa o polene le 3 months ka pakeng so ntse ke batla o tlo yona ke hore if batho bana ba ka understand le ya gona o yetsa especially when ka ra lenyalo le ntse le ratana 2 le ntse le batla o phela together because una le possibility hore le ka ratana mara utlwa ha le sa batla ho phela together o ratana le ratana mara le sa batla but now pattern e tlo le sebeletsa especially when le ntse le ratana ya bobedi le ntse le batla ho phela together le relationship because una le relationship tse lemetseng haholo tse lemetseng ho bamba ba dutse fela ba bang le manyalong ho lemetse gore ye mo sa emetse fela ho utlwa pi sure ho utlwa partner ha ho thu ko le ila ya munka o hloka itse ka phoso gore hona le batho ba emetseng mafu o hakana o gotse because ntse e buang ke nnete dog ba motho mo nkile ka utlwa re o thata hore ke mamele monna ka bua lena because a ke sa marata ara sa marata yeah ara go no mo mamela gore ntwe mo lengwe ya mplelang yona ke e mamele because le ratwa le sale that so that's why go understanding hore le gona hore le etse pattern if le ntse le rata le haibe le ntse le batla le babedi le ntse le batla o phela together because ka bomadimabe ha se ntho ya batho ha se ntho ya motho a le mong ke ntho ya batho ba babedi so if le batla le ntse le ratana hape le batla o phela together ka nnete then le ka ene dia lokiseya ntate dia lokiseya ene dia gona o loka dintho tse especially when ntse le ratana hape le ntse le batla ho ba together wow ka nnete so pattern is very important important no ha kene moaparong wena doka ke tsebe na mamedi ha ibona le ntho batlang o ipotsa doctor ka taba ya pattern re buang ka yona mohlomong wena hore o ilikile ya hana kapa mohlomong o batla doko a tibe ka yona mohlomong na le ka go le o sa utlwisang ha re bua ka pattern because nna ka nnete ke mmametse hantle ha bua ke dintho tse leng gore di ka thusa lenyalo di ka thusa relationship but ke mo ratile haholo hare o ka iqala le hona jwale ha ibe le ntse le jola le motho wa hao la itraila mo and a o re ha bua doko ha ibe le ka etshwara mojolo lenyalong ke bothelela I'm not it tlo lisa moaparo wa bontate doka re buile ka bomme haholo be ke fitileng re buile dikotsi tsa bomme tsela eo ba aparang ka yona ke upola o bua o re bontate ka nako tse ding tsela eo bomme ba aparang ka yona o khalemela mme ka lebaka la hore a tseba hore banna ba ratang
a tseba hore banna ba gadiswa ke eng. That's why a mo thibelang ho expose because wa tseba bontate ba tlo rata le hore wa mo protect lo exactly wa mo protect wa bona now ho bontate ya pele bontate ya pele tebo ntho ke kgalang gore batho ba understand gore dintho tse ding di right ha ke le mong mara mohlang ke tlisa motho bophelong baka o tlo thola gore ntho ne e ntse le right for nna mara jwale ha se ke na le motho pelaka ha isa hlole ba right una le dintho tse right for us for rona ha o le mong okay that is why how can I once o batla commitment ke hlola ke jwetsa batho ba ngata ke as once o batla ka ra kelelo o batla commitment o batla lenyalo ntho tshwantse e be ka ra kelelo ya hao ke change to be ready for change because commitment is one of the requirements tsa lenyalo kapa tsa a serious commitment tsa my change now change ke dintho tsotle personality and character le motino nya rona so when ke tlisa mosadi automatically ona le tsele mosadi wa ka tlo ratang ha ke sa ratile ha ke sa tini tjena like it na tjena and ho tlo ba easy when ke understand gore okay and now ke se ke na le motho ke motlise mo phelong baka automatically hona ntse tseo a sa tlo mo dithabeng tse le ke tinang ka teng ya bobedi ke o understand gore ha se ke na le motho ha ke sa ke representative ya hae ke a mo representa mo ke leng teng so ntwe ke tinneng ke represent le yena whether we think about so that is why ya pele ke ane re bileng ka ona gore ha o leng tate o ka se tene di gene tsena so ka thola gore di hlaise molamo eng especially when mosadi wa a sa thabele when mosadi wa sa thabele ke ya pele sure ya bobedi ke o se tene ka tsela e sa ratweng ke molekane wa hao because basadi ba rona ba batla ba proud ka rona ha ba tsamaya le rona so that is why sometimes it's very important to allow your partner to choose for you baby ke kopa apare that doesn't mean hona tsa ha sa hlola di apara so di ratang but hona le diphatlo tse tsebang gore tsena tsona tshwantse ke tse ratwang ke mosadi wa ka okay wa bona tsena tsona tse ratwang ke mosadi wa ka sometimes gore na wena ha o ntate ratang empe pinki but because mosadi wa e rata you are forced because mosadi yona o rata empe pinki and o rata ho tsamaya le monna pinki o tshwana le konkosi le perfume le bitsang ka sona se bitertebo ke cologne yes wa bona le tsona tseo those are the things tshwantseng ha o so tlise motho bophelong ba o tshwantse tsebe okay motho ka ona le mofuta wa konkosi a rata so the same way le moaparo le bontate hona le bontate ba aparang fela ba sa tsotelle and bo thola hore moaparo ona wa hae ha mme ha o thabele and what ba yetsang e etsa na go etsa mai mme a feel a se comfortable tsamaya le wena okay I feel a se comfortable tsamaya le wena because hana ho le na go mo feta pride e ka go dia standard sa so sometimes it's very important or re le banna re tsebe hore re di representative tsa basadi ba rona tse ding tsa dintho o etsa for the sake ya mosadi wa hao wena o e rata tsela yena but yena wa e rata tsela yena wena wa e rata mari yena ha e rata sometimes you compromise and wa compromise so I don't think una le ntho tse golo ka moaparo especially o bontate ntle le tseno fela no una ntho tse golo but ntho engwe ke ka o botsang yona ke hore doc moaparo mmona wa bontate because ha se ntho re buang ka ena holo mohlomong maybe le bomme ba ka re thusa ana bomme ona le ntho ba gadisang ka tsela e bontate ba apara especially re bue ka haebe molamu o dutse ka tsela e leng hore e hlahelletse bomme ba gadiswa ke eng mara bontate jalo ka le ke fitine re buile rona ba bontate ba batho ba gala di ro re rata cafe rata bomme e le ba gadiswa ke eng molamo ka nnete do so bomme ba ha bana le yona ba bang ke o thola re mohlomona le monna wa hae monna hae ka boyfriend ai ina ni cutting yana feng ya o ebole a polinyana ya ni cutting yana jwale ha o le ntate ni cutting ka ebola a polinyana
Nelly ka tsang e bola polika. Jale bomme bana ba dula le bontate bana bana thipenyana tsena tsentle tse smart mami tsentle tsa dinele khatanyana hantle ha ba se ba bona monna yeno a beile ntho jini kapa sweater mami di hlaise molamo ba tlo mogalla ntate one thing for sure ba tla ikarabela ke kopa se ka ba rabela because ke bomme bona ba tla ikarabela one thing for sure molamo. That is why it's very important or how sometimes how about the BVD yeah how about the BVD ka BVD ka itina fela ha ba o tseba hore o tlo etsa mabaka o ka but sometimes una nna go sonso ska tina BVD as a man o tine tsena tse tight okay tse ke nang le tsona tse direka yes tsena ke tsong di reka tse ke tsong di reka because ke ne se out of stock ne se di phila hole ne se di phila hole mami swedi zwa usanya maruga runa a thewa trosa nyelos mablumara a runa usanya a thewa mami a thewa jwale ka blumara ba usbana ba ithiki ba emandi tseleng ba rekisa ba ha rwa yo la fela o sona customer le fika nye tlo reka jwale bua ba tlamea hore bonne bo udimo le class le a runa o sa nyala ala fela mamedi mamedi go ka lebele doctor di ska se asa mamedi wa se ya bona aya fela mo blumara aka ne se ke bona fedi o go so felletse ke mama jwale o tlwane se le dikete jwale but ndenge ba tloka ntho ina le language ya yona okay ntho e bitswa in print oh yes in print yeah that is why bontate kana go tsening ba tshwantse ba be le mfuto jwalo wa di underwear when o tseba ngore jwale yena o tletsa gadi okay le ka tlotse hao and yeno we apara mohlalletse ba ngore go tlo ba le tshebeletso tse matla what's about Dr. Novi Ropa because how we would into because we always talk about bomb bon tati ba khona etsa gadi yes Dr. Novi yes okay that is why sometimes o tshwantse o jetse mosadi wa hao fela kana go tsere baby nka chete tsmore tsmo thekela ya ndawe o tlo bona o tlo tla ka di ka tsefe okay how good okay because I can't compare about what one didn't talk. Can I compare about the hedge? Compare about what one didn't talk. What's about movement or book a man can make a tantus. We're not going on a very sketesa bretna. What's a parent the penny bretna? I gotta give sketesa bretna, Mumma Medi. Musadu would have all just or book Hankin can make it in print. So that is sometimes. You allow your partner baby a go raga di underwear tse ratwang kwena o tlo bona o tlo tlale jwang tseo a tseba ngore ha o shebile man waiting hona ba ratang di underwear tse tshweu e be tshweu se be clean be tshweu ke na le tsona ke di tini fela ke di betse mohlang ha ke di tini fela ha ke di tini fela mami ke na le tsona smart ke di be tini fela o kana go tsene ho mamme o ntle le di underwear yes the same way le runa tebo le banna go nna le di underwear tsa bomme tse re di ratang ha ite no utlo re ha ikona utlo runa le ntwe thewela mo di mao matla manga hlotseng le bona bomme bana ba ka ipaka ntwe ke banka yo ba ka ipaka tate it's very important or when tate they must know le tsona di underwear hona le bomme bana le mefuta ya tsona ke ne ke sa tsebe go bontate ba khona go etsa gadi teng botwaka ite so bomme le bona ba rata bontate ba ntse ba contest ba contest mame ya go ke a ke kopa bomme di rutlwe taba ena ke nnete e jwang 069 846 5476 nna mabedi ke ne mona doka o re a re mosadi wa ka o rata o apara jolo ka mme wa gale ane ene o jonko
tseba ntho no bua ka yona e okay re tlo bua ka yona ke tla mo araba mosadi wa wa para jalo ka mme wa gale ene o jonko batla jalo ke batla e ka re bomme ba ka kena 069 ka ba 846 bitsetsa ka pelenyana o kana ke re bitsetsa le bane ba TikTok Facebook 069 846 5476 ke dipeta 069 846 5476 ana batho ba bomme le ratang go bontate ke eng e etsang hore ka nnete le utlo re le kene moyeng mme ena ya Dr. Noveli e buang hore le lona le rata gadi le rata bontate ba ka feta pela lona mono ba ntse ba le gadi okay doc that's it very important okay. very important wa tsaba to bontong e ka re thusa manyalo le di relationship ke flexibility because you know why ke tsho because mamedi ha re kopana le batho ba sa kopanang le batho re kopane le batho bana ba kopana le batho ba bileng ba tsebang dintho tse itseng ba boneng dintho tse itseng so that is why ha re baka meeting it's very important because hona batho ba rona ba kopane di exes tsa bona o tlo thola hore ex ya ene na di dintho tseo a neng a le tsona bo di underwear tse jong now automatically ntho eno ntse galla o e bona wena wa hana wena wa tle ka BVD ba di otlile no tse di scotch ba di otlile tse di scotch ona BVD tse mpa tsentse ka di scotch a ba di chincha ba kinya tsantsela le ditsunyana nene ba se ba peretsa ntsela le ditwebe BVD throwing the tape. So batho understand the mameli kore it's very important the same way le runa re le bontate re na le underwear tseo re di ratang tsa bonna le bona bana le tsona ba tlo ba ipuela mamedi pueleng se ska la nketsa motho a le shano ile ke dumela jo Dr. Novi e ka o a bona for motho na tshwere mathata yo go na le motho ne ke utlwana le ene ko ano re tsabane ka tabeng ya gore the way ana a apara ka teng ene e wena motho le o ne a le like ha re heta ko bathong ana a anghake a ntshware ha ke mo sheba hell man ke bona for man motho o tlhoka a new old road ke bankanye a new old road ya gage but a se willing go e bankanya go tloga mo e le motho o bantsa a shebile bojwala so hi one little Dr. November how the way motho a aparang ka teng ke the way a go representang ha a le ko bathong le ha le tsama mo strateng mo la gona go bona gala for man okay batho ba man ba apara smart in ka dira bona e re Novi wa uta balahlane wow le motho wa hae a rona tenela mo tshwara pela batho wa bona deep doctor deep motho ke yona wa kena o re ke solofelo mogosi a re le nna ke rata my person a nketsetse gadi ke le bua wena a re ke rata motho a ka nketsetse gadi Dr. Novi dumela moruti Novile abuti Stable nna wa ka o na le yona underwear eo ya what print ha e apere ke hlanya ka hlohong a re jwale ha tsamaya ke tseba ga tsamaya ka eng a re ekare o ka dula ho le tjena every day ena ya di print a rona le yo e printer e hlale ka dula ya pele tlabana anda batho ba bomme no ntate re dinkanyane ntate no re dinkanyane I hope bontate ba mametse dumelang ka studio yo ntate Novi ai wena la o ka I think askisa ke tsebena I remember voice note wa go romela pe mo nkena hore ya hle ntate Novi le nna ke rata gadi a re jo a go fumane e le tutudu jwalo ka sehloho a re monate o mo jo aya dumela dumela Stable ntate moruti November ke nnete bo ntate ena ba batho go gale wena o mo kgalemela yona
DVD eno di-scotch o kwatela o bolela gore wena o rata bo betere o ntate ba bofuta o sa batleng go ga lengwelo gagolo empa ba itukise le bona before ba kopana le bomme ba itseng gobane bomme ba itseng ka nnete ba rata mefuta e itseng ya di-underwear. Dankie moruti November and Abdistable. Good night. Ke le boile haholo ngwaneso ke a leboha wena ngwaneso ka mona a kena re ya Dr Novi ke nnete dintho underwear ya ntate tlamile tshware dintho tsa ntate o tla ba support di-DVD tse ka reng dintho difatuku kapa tse ka reng di-handkerchief mare bomme ntse le imetswe mara wa tseba Dumelang Abdistable le Dr November. Le nna ne ke rata kgadi-kgadi hle mehleng yaka ke ne ke rata kgadi-kgadi print wat eo e ne nkopanya hlooho ka hlooho. Ke a leboha. Abdistable ha wa bala WhatsApp ya ka hantle ke re wa ka o na le what print eo so ha ya pere ke hlanya ka hlooho le teng ha tsamaya ka moshampana ke hlanya hlooho ena go rwetse ke hlanya hlooho ena ka go ka dula go tjhesa every day. ausi yona o sebeletswa ke motjheso ka tlong batho o tlalela wa isapota taba ya kgadi-kgadi ya underwear ya bontata ba di tsebe ntho tseo ntate so ka bona motate a thabetse fela o tena BVD ntate BVD ke ntho ka itena ke na le tsona di-BVD tse di-scotch tseno ke na le tsona tsa difatuku tse ke na le tsona ba rena ke tena because ke dula ke le mong ha ke tswa o seng fela ke batla ke lokotseo ba nako tse ding motho batla bo moya moya fela ko re bulele moya ra o batla ko zini tsena di artisa tse Tete ke re laoka le nna ke rata motho o clean o itseng wa apara o stylish wa bona ha ona ntho e ntenang ya ka yone BVD yo na motho wa BVD ha ke mo rata ke batla total ha ke rate to tlabele ke tlilela ka BVD se ke uragala ke rata motho wa apara ntho e mo tshwarang e ntsha daiding gore e mo tshware gore e dire go lwena o fe attraction gore au attract lwena o utlwe from man a shikang ka e tshwara nna ka isuna ntse le ka hara yone mo suna hela so ka intsha so motho ya lo ha ke ene ke matlang e seng ba di BVD ke tla go le ke tlile ela ai mame thuste bomme tsatsi hai what's wrong with like so it bomme ba ntse ba imetse mo dok yeah wow hona le ntse ke tlo bolellang yona e dangerous yona ha se ngata ke bua ka yona ka la bohlano so nyana ka le ke fela yeah tebo ha re le tsena ha re nyana ni le division ka batho ba tula o nyalana le motho ya tswang dintho ya na le experience ya tswang dintho ya na le experience ho tshwana le ena bata se topic ya today ba re ke gala re ka ithasa bontate engwe e ba inkang hanyana ke ya ni ya o khata gaps yes yeah ke utlile fela ka o feta ke soka ke utlwa ke ka thabela o utlwa o tswa wena gore na e matla go loka ke utlile fela e bohlokwa because ka nako tse di utlwa kopana le mme ya kileng ana phela le motho ya neng a tlositse kepseng jole wena o se tla o e hutsi bile o kentse ka mahlong ka mona kepseng o hutsi ibile kwa itse fahlo sena se hlaile a re kwa fahlo sena se duleletse morao kepseng ke yona
e ka pele e di hula ka pele. Now ka go jetse ntho go tsa ntho eo kana go tse di mosadi mo ga tlo bolela gore baby hantle nna ke tlwaetse yani isna o thutswitse sho go sona le batho ka remanyalo bona. Communication is a problem. Una le batho ba communicate bao especially in ntse tsona le bo meeting ba gone di communicate. Number 2 dintse tsona ntsena ba gone di communicate. That is why we live very important or sometimes we create the platform or o go le motho o go fe motho chance or aka bua gore ke fintarana le change. But jale mo tso bo mme ba tshaba eng ha ka o bolela re baby mara ke bseya o tshaba eng ha ka re baby mara wa sa tlose ntho o tshaba follow up question on bona ka it's o tshaba ntho so sa ditse mmena ka ntho so that is why ha re gotela ntho ya motino because le ena re tla bua ka ona ka tsatsile ha re gotela ntho ya motino o na le basadi ba nang ba kopana le batho le rona re kopana le batho hona le dintho tse re di ratile mo re tswang teng and re di rata letsatsing so dintho tse ne re galla di bona kae di partner tsena tse re nang le tsona hona jwang because re di rata sure re ne re di rata and batho ba se ba underestimate ta ba motino mamilo ka retang because one re tse e build up wena as a partner ha re tla motino ngona ka ntle when u ba happy man when mosado even if collection bila wana le mosadi wa diteng ai mamela le kala bana mosadi wa tebo le tebo ai mamedi ai no mosadi wa o tshwantse mosadi wa be proud lo wena as a man o be proud to ka mosadi wa hao now ha re di etse dintho tsena ha re kgathale ne mo le mo batla tena di wa batlang ka teng o batla o etsa di wa batlang ka teng now go tsikena dintho tsena tsa gore be ha re discuss e etsa gore re deal le di unnecessary problem ke ba ona ntho e bohloko jwale ka manyalo a mo every day le dula le lokisa le tibang because motho ba tla o phela ntho ba tla mo ipela so ntho tsa mitino if batho bana ka tseba gore di bohlokwa ba tshwantse ba di discuss le tsone very important and ka nako tse di mo mamedi bomme ke kopa le nkutlwe nako tse ding ha o hloka hale hore o jetse motho gore baby ke kopa o teenage ne ha o hloka le motho sometimes ha o na le tšhelete fela kana shop o fela ke mofuto ne ya di underwear Future fela baby today go surprise ke bone dintho tsena di le sailing o tsojwa ha o tlo tla ka tsona bo tsong tsone be go dintho tse tsena o tlo bo tsong jwale motamdimo o no di bona ka itse on compare le bo mang ke bo mang bana ba o tinela tse so sometimes or baby o tsa ke bone dintho tsena di le sailing ke go rekela tsona ke bone ka di ka o tshwanela bo mo fa tsona so sometimes it's very important because ka ba go tseding dintho tse ding a di hloke re di bue le batho di hloka wena o mo bontshe tsona ka gore wena o di etse ke hlola ke jwetsa le basadi kere hona le basadi ba tlo jwetsa nna ke rata monna ga monna but o tlo thola gore nna perfume ke tselang ka yona ke nana eng ga monna ka nti wena eng ga monna sometimes wena as a woman kapa especially basadi because ke bona bana ne mefuta ya bona ya di colony tse ba di ratang it's very important that sometimes when o gona o le mosadi just buy the kind of perfume yo e ratang yo tsebong gore ke yona yena yo e ratang because saying o tsebe di etsa 10 on di perfume ke yona di etsa 10 on ha o suna mola le mona o mo la le etsa tshebeletso mo mamila ka ratang o mona a bile nko etsa ha ile molomo a yodima molala wa hao ho sankge pudi mo ma ho sankge mo pudi go ke pudi fe because ba bonjolo fumana motho a suffocate-ile mona motho a bipetsane bo utlwa motho a re wa tšhisa kante o batla o phehla dikobo because pudi ke so dintho tse ding di hloka fela go batho di ka robo tse di mamela di hloke gore le di discuss dintho tsena ko fela wena you just go to the shop if o sa kgone baby ke kopa mphe tšhelete tsona le perfume e ke rateng e ke boneng di seile o tla le yona wa tseba gore ke mofuta wa hao eo e ratwang ka wena e o tenang o bua nnete dok ke etsa jwala ke ha ke opotse mosadi wa ka perfume ya hae fela ke e tshela ya hae ke tshela perfume ya hae ya tshela ya ka tlung ke fitlhe ke shwa ke ba happy e bitla ka nako tse ya kena wa o ga perfume ya ka je
ke re ke no go Wow. so perfume yona o bua ka yona ke a smile because it's ba matla Wow. perfume Wow. perfume ina le matla do Ina le matla a tshosa. ina le matla o tle motho mo afeta an kgang perfume so mo shebo Well, gopola go ya well, so batho ba bangata ba di tsebe dintho tse that is why. But like I said, hore ka go tse di re sebedisa perfume di smell di perfume tse re sebedisang di different. When o tseba hore wena o rata eso so my batla simple and matter mo rekela etse present motho a mo fe yona. ba kene ka kepse e bile ba ngomeletse di kepse mo ba re win novi cap ke selo fela Ne se topic tswang ba mamedi tswang dintho tse di sa tlamang. ye mong o re o kopa re bue ka bomme ba tenang full paint ke ena mona o e beile mona re tebza ke le bue ka bomme ba tenang full mosebetsi ona santse le mongata haholo o mongata ke a di bona tse ko life anyiwe trate inka pexetse 4 ko life anyiwe inka ten pexetse 4 ya bona ina le lung lebitso le ngotsweng le thekeng ke pura peretletse moya ka morao gore ka re ka nka copy spell o e hlabe gore utlwe e ka re ha o ka e hlabe toro yes ke a di bona and ben ba tsana ba ipuella hore ba re dia futhubatsa Dumelang tate Mapedi studio o di shebe di boxer shot tse tsa bona tse di khathetse mo theke mona ga ke lena e be e khathetse motho teng ga sa ipuka sure he ke nyonya boxer shot hi thankos yo le mi wena go nyonya boxer shot jalo ka pintilo ba re bile di khathetse what's that mami di kyona o ibitsa ka lebitso do ka re ngotse le teke mona o ngotse mona ha ke batlo ba bapatsa batho bana ba re kala ka je ke tseba o ke go ka ipunya ka nna le bere utle ka re ha o ka ipunya utle ka re toro e tlo hema ka mora ka mo ga ke le ditsenga ga ke na le moyo mongata nna ke tsewa di na le moyo mongata nene he o fumane ka ngena e go apetse ka ngena a tsibi mamedi ka ngena ikwetsi sa itilele ka ngena e kene hona mona jone mamedi a ke mathata but o tswa mo mamedi ka go jetse ntho e tlala ke jetsa batho tebong ha re ba ka mapara motho ya tlileng ka mofuteng ya di underwear tsena tsa body string body in body tsena tsa rona kana di bitso di na le lebitso tsena tse titan tse tsang gore di hlaise di na le lebitso and then motho ya tlileng ka ntho tsena a qetile a ba etsa dintho kana di bitsang tsena tse ba sa di ba di apara matshwantse ba kena ka tsona dikobong e se mokela ka tsona dikobong ba lingerie but ba tlileng ka dintho tsena ba na le plan wa tseba why because ha re le batho re na le dintho tse ngata tse re frustrator we are so much re na le dintho tse ngata tse re distractor re na le di-issues tse ngata re na le dikoloto re na le to an extent dintho tsena tse re dilana le tsona ka ramanyana rona di bolaya fun because re image rona le stress then number 2 di bolaya that mamelo ka that drive ya ka moreng o thole re batho ba sana driver a una mhla go rana ditaka tsona to ra una tsona but because kelelo tsa nna di image le nna ntse ngata tse tsala maphelong a lona so metino ena mme mamedi ya se metino fela batho e bapala a role e golo hampe ho tlisa ntwane ho tlisa drive ya ke hlola ke re as a woman you need to know how to seduce your partner. As a man, you need to know how to seduce. And the limit le di part mamedi hona limit no gona go seduce e gona go tlisa kelelo ya monna ya na le stress o gona go tlisa kelelo ya mosadi wa ya na le stress metino batho ba ka enka hanyane batho ba tsebo le e bohlokwa ka ya sarabe ke mohlomole ka tina fela batho na la go le tshwantse di tswetsa Friday
le Saturday ke letsatsi la rona le o tshwantse re tene le a tseba gore ke letsatsi leo le lebetseng for lona ba bang ha ba compromise ba tena smart le Arabic it's very important because metina yena ina le ntho e etsang ka rona e gotlisa dikelelo tsa rona gore ha go sheba le mosadi wa ka kutlo ra ya la ne ke na le stress sa mnehelo ba ntimme tšhelete kerekeng ha go sheba tšheke le bana ka tšhelete ke shebana le wena kutlo gore ke o batla lo so a re yetse ena batho ba tsebile di bohlokwa ka dintho le bomme bana ba tenang tsona tsena se re tetomba ka tsona sa dipurapere le mpa le sa tsebe mmamedi gore ka nako tse ding it's very important gore ha re tena sometimes re tenele to tena batho ba rona on o tlise motho o tlise kelelo ya motho wa motho a be interested we so a re di etse dintho tsena ene wa tswa bohloko ba intebo bohloko bo hlamona ka o fela batho ba tenang dintho tsena tse mpi re a jole o lo reka dipenti tse ntšha lo reka di-underpants tse ntšha why because jwale mojolo mane o batla lo impress ha re ya mmamedi wa ka ratang re reka di-underwear tse ntšha le ntshwaro le sebedisa sotho sane mmamedi wa ka ratang re reka di-underwear tse ntšha because kwana re batla lo impress but manyalong a rona so batho ba tshwanetse ba tsebe moteno ha se moteno fela mamedi batho ba pala role tshosang o tla bomme ba rona jwale ba excited jwang gore ba rata go na le ntete tlebile leng kokone ka video ona jwale and ke la bona gore robetse ka tswana DVD tse di kobeile di sosobang yes agree bile di anyelo sosobani nyelo tse di e bona re chaisa Dr. Nobile Tips ika oi a ba qetela fela le mong dikeni le mengata ba dumela motho ka mo ene o tlile di boxa shoot tsa monetseng in khasiri bona e tlhashole ka metsi ya tlhapang ka yona ya ka jeno doko ka nnete o file bomme monyetla a tja ba pala melaetsa mengata a tja eng ka emeng bomme ba ne ba bohla ka jeno but o mputse mahlo tse ding tsa ntho ne ke sa di elele hona le ntate mo yena re ga ne ke sa tseba holo ena ya gadi o bomme ntate mo re ana sa tse ha o tlo ke jole ke ena go bolelle e bile show e nngwe e butsing bo ntate mahlo no re le bantate modimo that is all le bohlokwa ka manyalong a bona ba tswa tebo it's very important to re lenyalong le be le lenyalo leo le kgonang o bua ntho mo le yes ka relationship mo le sa kgoneng go bua motho sa kgone go bua ntho mo le o tlo phela le motho e seng yena relationship engwe le ngwe mo le senang platform kapa le senang freedom ya go bua di nnete ya o ntsha maikutlo e seng ka tsebela e seng ka dintwa ka dikaba batho ntse maikutlo gore mare baby ke rata o tena tjena le o tlo phela le motho yo e seng yena because motho e leng yena o tshaba o mo hlaisa wena because this person wa tseba o rata eng ke mofuto jang o tshaba o hlaisa motho yena eo e leng yena sure o tshwanetse re tlo bua ka tsona le tsena tsa ditshebeletsong tsena go na le tsele tse tshwantseng di etswa ka teng gore ha o leng tata o le ka tlong ka nako tse dingwe etsa jwang ha o batla gore monna wa hao ke mosadi wa hao a o galle re tlo bua ka tsona sebetsa rona o santse le mongata teng ai ha re tsamaye doc ha re tsamaye teng wow mabedi nomoro tsa ka 073 202 9079 ke a di pheta 073 202 9079 mamedi dina le WhatsApp if ba ka bua le nna every Sunday mo mamedi ke phase 6 mona ke reka ka itseleng ha o ya teng ka la taxi phase 3 kapa phase 7 o bo re fela o ya ke rekeng ya Pastor November phase 3 kapa phase 7 kanti mamedi ka koloi driver e ka roya straight o feta le mo molo fete mo Greek o tla bona ke re ke a bona ka left mamedi e ka ya bona hala e tseleng wena mamedi wa ka re kopana ka sonta ka 10 o'clock mamedi ka usane ka 7 o'clock Facebook nya ka ba TikTok nya ke na le miracle service mo ke rapelang batho ka la bohlano ka 9 o'clock bosiu sister Jacobeta le ke Fredag mamedi wa ka ratang thank you mamedi wa ka ratang mo re la hatileng puo tse hlohlontsha ditsebe ba re tshwarele nete ba re tshwarele doc maikemisetso a rona ha se o hlohlantsha mabedi wa rona ditsebe fela ke taba ya ruta
lo etsa bonnete ba hore tsebo e ya fihlelleha mameding a re tshwara le kana go tse ding hona le mantswe a mang a re hlolehang wa fumana ka bue hantle ka nnete ha holo mantswe a tshwanang le ona bo di lingerie ha re kgone wa ha re kgone ho bitsa ka tsela e nngwe but he re tla leka hore ha nako ntse ya re fumane hantle hore na tse ding tsa dintho re di etsa fela ntho ya bohlokwa ke hore re tlisetse bo wena ka nnete thank you ke lebohile haholo doc mabedi ke a leboha